Siri-sitini Tiprasarokni chamung nungmono twiwi kaisa kotor banik mela kison mela khlai jakha Belbari ardi block bai khe khopjak chengkhro kami monfort nogor Jaduni Hukumu Thaio o bai khe rok chamung chungbai khlaiwi kison mela mwkhwi thakitung phalmani mela kotor banik khlai jakha o bahai lukrok sai phaiwi jotono o melao bai phaibaikha tamo kok saka melani atong rok khnaiya di Hambai, ani mung Bishop Devorma, project coordinator, disini Ushobani Society Passion Society. Ini oro tunggu sini slota farmer club tunggu, tai 300 jana ni upor active farmer register khaijak tunggu. Ini borok bibinna dorone agriculture production khayo, jemon semkono chemical rok use khaya, jemon organic farming, tai natural farming bahike Klaiman abnoti bayo ke abo khaiman karon ke sini bahike sini health tai sini poribar livelihood bahike bariman abnoti ne khayo ke specially sing livelihood support bori tongo jemon livestock jemon livestock ba বিভিন্ন ধরনের ফিশারিজ আমরা এনকারেজ খাই tongo যাতে sini sustainable livelihood nan bagi jate sini thinango sini Tiprasa ba sini bukung bararok kaisa mane income khainani sujug manan bagi no o khai obo khaijak tong norok obo hajaya tak baikhe obo 2 বছর ka thangnai বছর तो सबसे पहले मैं आपको नमस्कार बोलता हूं हमारा किसान मेला के तरफ से और इतना भी फार्मर्स क्लब है 16 फार्मर्स क्लब और मैं फादर नवीन रोशन लकड़ा ये वैश्यवाणी सोसाइटी का डायरेक्टर